ҳама салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Есем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Чӣ хеле аллакай шумо медонен байни подписчикои доимии канал, яъне ки одамое ки подписатсия кардаган, лайк мемонанд, комментария менависонанд, 5000 рубл давоми ҳар ҳафта байни се нафарӣ тақсим карда мешавад. Ва ҳафтаи гузаштара мо аллакай дина тақсим кардем ва прямой эфир гузашт дар Telegram канал. 418 комментария, 40000 просмотр. Рафтем. Будурен дар Telegram канал бинен ки ғолибо ки буд. Ҷои сеюмаш аллакай буромад, мо супоридемша, ҷои якуму дуюм то ҳол пайдо шидагӣ нест. И ба фикрам ки ин бародаро дар Telegram нестанд. Будурен дар Telegram канал бародаро прямо эфирама гузарондагим, запис шидагӣ. Будурен номтона бинен номи агар шумо бошад, ду нафари дига ҷои якуму дуюм то ҳол маълум нестанд. Мада бинависен, сумотона бигирен. Ва чунин кор бародаро ҳар ҳафта мегзара. Подроб наша бо мо охири ҳамин видеода мегум. Яъне ки видеои имрӯза видеои хабарие бародаро, яъне ки рубрикаи SM News. Бештар хабарҳои муҳоҷиратӣ. ва имрӯз гап мезанем дар бораи қонунҳои хеле ҳам бетаб ва даҳшатноке ки дар натиҷааш муҳоҷирора депорт мекунанд. Пешбинишидагиай дар бораи таҷовузи коргари Match TV, пешниҳоди манъи WhatsApp дар Федератсияи Русия, манъи фурӯхтани шаурма, албатта ки ин ба муҳоҷиро рабт дора ва дигар хабарҳо. Ва дӯсто, чӣ хеле ки медонед, ширкати Парвоз Авиа ин ширкате ҳастае ки ба шумо имконият метаҳад ки ба сарҳад рафта биёен барои тақ кардани ҳуҷҷатотон, чӣ ба мошини майда, чӣ ба самолёт. ва ҳамчунин доранд билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон, ба ҳар як ҷое ки шуморо визаотон имконият метаҳад сафар карданда. Марҳамат, Парвоз Авиа бо кафолати 103%. ва оғоз мекунем аз пешбинии қонуни нав зидди муҳоҷиро. Думаи давлатӣ аз қонун дар бораи ихроҷи муҳоҷирон бар асоси 20 моддаи кодекси маъмурӣ пуштибонӣ хоҳад кард. Яъне ки ин чӣ сабабҳо метавонад бошад? Авбошии майда, яъне ки ба кӯчагӣ карда гап занем, любое хулиганство аз ин супас метавонад сабаб шавад ки шуморо ихроҷ кунанд. Ва ин қонун аллакай пешниҳод шидааст ва албатта мо шумо медонем ки чунин қонунҳоро вақте ки пешниҳод шид, қабул карданаш на он қадар муддати дароз мекашад. Ташкили будубоши оммавии шаҳрвандон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ки дар натиҷа вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ дар як вақт. Оддӣ карда гап занем, агар ки муҳоҷирора дар асоси ин қонун дар ягон ҷо талпавой бинанд, метавонанд ки сабаб шавад ки депортшон кунанд. Барои чӣ депорт кардем? Барои он хотире ки шумо дар як ҷо ҷамъ шидагӣ биден. Ва медонед шумо ки ин қонунҳое ҳастае ки мисол мегирем, агар ки савол бутӣ чӣ бояд кард ки муҳоҷира не за што депорт кунанд? Инам хеле қонун мебурӣ ва депортш мекунӣ. Ва ҳамира ман ҳисоб мекунам бесабабе. Барои чӣ хотир ки як бор шумо қонуна бинен дар як ҷо ҷамъ шидан, чунки ин тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад. Ва мо шумо медонем ки муҳоҷир дар аксарият муҳоҷирои Средни Азия, мо Узбекистон, дигар ҷош мусалмонанд. Ва агар ҳар рӯзам ки ҷамъ нашаванд, рӯзҳои ҷумъа одам бисёр мебинӣ, рӯзҳои ид одам бисёр мебинӣ ва дар бозорҳо одам бисёр мебинӣ. Мувофиқи ин қонун ҳар як одаме ки дар чунин ҷойҳо иштирок мекунад бояд ки депортш кунанд. Получается. Ва яке агар ки дӯсту ёру ҷуроҳотон ки агар ҷамъ шид ягон ҷо мақсад чорабинӣ ам агар ташкил карданӣ бошен, якҷоя ки рафтен, метавонанд ки депортон кунанд. Ва аз ҳама безебиш дар ҷавоне ҳастае ки гуфта намешавад ки ташкили будубошии оммавӣ чанд нафара дар назар дорад. моддаи дигар, тарғиб ё намоиши оммавии абзорҳо ё рамзҳои фашистӣ ё рамзҳои созмонҳои экстремистӣ. ман намедонам ки кадом муҳоҷир мехезад ки ягон чизои фашистиро рекламировад кунад ё ин ки плакат гирифта бигарда. ин чиз дида намешавад албатта. лекин дар байни чунин қонунҳо ино ба чӣ хотир карда мешавад ки вақте ки ягон одам биромад гап зад, бояд ки хайна ҳаста куна қонун нормалия якуни хе чизора набояд бирори. То ки дар байни ино қонунҳое ки дар ягон ҷо туурӣ намегира, ӯ ҷорӣ карда шавад ва ӯ бигзаранд. дар пункти дигараш даъвати оммавӣ ба амалҳои, яъне ки амалҳои вайрон кардани территориальности худи Федератсияи Русия. дар ҳамин борам дар видеои пешина дидагӣ будем ки як депутати рус баромада гуфт ки аллакай муҳоҷиро ҷойҳои моро забт кардастиянд. То есть они вот уже физически захватывают нашу территорию, не только идеологией, но и конкретными объектами. ва ин қонунҳо хеле ҳам бетартибия. Бастани алоқаи нақлиёт и бо ай ҳамада бемаънитарин қонунша. Бастани алоқаи нақлиёт, блокирование транспортных коммуникаций, вайрон кардани режими ҳуқуқии амалиёти зидди
مهاجر چیکار میکنه وقتی که شما چونی عملیات داشته باشین با ضد شما یگان کار کردن نمیتونه و مهاجر در فکری هم نیست و از همه مهمش که در بالا ما گفتیم که سبب جمع شدن که خلق مسلمان مثال بسیار در عید در نمازها جمع میشوند و آخرین پونکتی که در اینجا پیش بینی شده ایش میخونیم организация деятельности общественного или религиозного объединения یعنی که تشکیل فعالیت جمعیتی یا اینکه دینی بله خلق مهاجر خلقی هست که به خاطر کار کردن میره نه به خاطر یگان جنایت صادر کردن لیکن این قانون ها برادرها الکه فهمیده استین که همه برای چیه برای با میگم دشوار کردن قرار داشتن مهاجرا در فدراسیون روسیه که این گپ مرا باید چیزگاش تصدیق میکنه درباره تغییر دادن اگزامین های زبان روسی که ما شما میدونیم زبان روسی باید که برای پتن گرفتن اگزامین بسپاری شماره آدمایی که همین اگزامین میسپاریدن پیش حالت کروکوس خیلی هم زیاد بود از شمارهشون خیلی هم کم شد بعد حالت کروکوس یعنی که وقتی که چونین حالت در کروکوس رخ داد آدما به عقل شدن که اگزامین اسپاریدن نمیتونن نه فهمیده است این شماره که این کارو صف بدن نیست این کارو نزاشته نیست. Ладно, теперь почему я задаю эти вопросы по этим тестам? Потому что нам с вами нужно понять, с вашей помощью я хочу понять, каким образом число людей, которые не прошли этот тест с 3% увеличилось до 30%. То есть резко треть, уже больше теперь, когда после известных событий в Крокусе, не проходит этот тест. و باردارو فراموش نمیکنیم شرکت شفافرما را که به شما امکانیت میده که فیتابوچکا مساج حجامه به پول کنین چگونه با رقم‌های در بالای اکران بوده تماس بگیرین معلومات چه بفهمین و همچنین داروهای گیاهی دارن برای عصب لاغر شدن فربه شدن پروستاتیت بیماری‌های زنانه و مردانه و دیگر شفافرما مراجعت کنین. دالشی دیگه قانون همون ورتلی که درمو ورتیت میکنن شاورما را طلب کردن که در روسیه من کرده شود و خاطر آنه که در رسانه ها یک به نوشته شدگیه یعنی که رسانه ها نه بیان با یک سبب هسته که با قانون پیش بینی شود پروست خیلی بگین که باید جایهایی که مهاجرا کار میکنن بیشتری مهاجرا کار میکنن کاروش را من کردن میخواین کری تا بگین آخه میکروب باکتریا در لوبوی جا هست اگر که به گیگین رعایت نکنی موافق قانون باید که نظار باشه و بروند تفتیش کنن ببینن و جایهایی که در اونجا باکتریا و میکروب ها بسیار جمع میشوند این نه تنها جایهای شاورما فروشی است رستوران کافه ها استالوی ها حتی ماگازین ها که خوراک میفروشن همه با طلبات گیگینی جوابگو است یعنی که این خجا را باید برای بسنجی نباید برای من کنی مثال میگیریم تصور کنین که در اشان یگان خوراک جزیر میوان اشانا محکم میکنن ادمینید میکنن در روسیه میشم خیلی کار این خبر را باید در پادلانسکی نووستی میبروردیم لیکن به خاطر مهم بودنشون در پادلانسکی نووستی نموندیمشون دپوتات خینشتین میگه که واتساپ باید محکم کنن به خاطر آنه که سردارش راضی نشده برای همکاری کردن با ولستای روسیه یعنی که همکاری کردن چرا در نظر دارن که باید همکاری کنن که دولت بخونه اسمس های همه را مثلا درونی مسنجراشون بدرویان روسیه حرکت کرده است که دیگه پلتفرم ها بگذارونن الटरनेटिव یوتیوب حرکت کرده است بسازن به مثل یک سایت دیگه است من حتی نامش نمیگیرم تو که رکلام نشوه میخوان اونجا بگذارونن برای خاطری که اون سایت ها کنترل دارن این سایت ها зарубежні که هست کنترل ندارن و میخوان که محکم شوه به خاطر چی به خاطری که در این سایت ها کنترل ندارن سه مهاجر در نزدیکی استند کینو یک کارمند تلویزیونی مشتوی را تجاوز کردند. دختر به وقتی از کار میبره که ناگهان سه کس با او هجوم میکنند. البته که در حال هر سه نفر دستگیر کرده میشود و نامهای او هست موردین 24 ساله که این شخص یک مهاجر ازبک و شخص دیگرش بنیادی 25 ساله و جواهری 22 ساله. در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. هر سه نفر طبق ماده تجاوز به ناموس از جانب گروه شخصان تا 10 سالی زندان تهدید میکنند. هر سه یعنی که 10 سالی میتونن که پس پنجره حبس کنن برای همه کسا تجاوز کردن. نو خیر که یک کس هم که تجاوز کنه فسیرانو میشنن که پاتو حالا باشه تماشا میکنیم حالتی که چگونه او را دستگیر کردن و در اینجا گفته میشه که یک نفرش خواسته که غیب بزنه از جای حادثه که او را از فرودگاه دریافت کردگان و در رفت این تفتیشات با دیگر مهاجرای را میقپن که غیر قانونی بودند در فدراسیون روسیه. خیلی که میبینین این کادر دیگر را در سودای این شخصی هسته که وقتی که رفیقش تجاوز میکردن اون دختره ای
پاسبانی میکرده است، یعنی که در очередь ایستادگی باشه نمیدونم. و چخیلی که در این خبر گفته میشود در این حالت او مست بودند. این زمان او را 2 ماهی حبس کردگیان، یعنی که در سیزو و دوام چخیلی که گفتیم 10 سالی میتونن که پس پنجره شوند. کتایی است که دیزاینر نشون میده که 5 نفر آدم میتونن که در یک حجره 3.75 متر کвадрати زندگی کنن. و چخیلی که شما میبینین اونیتاز در روپروی газовой плитай و душ боша рост дар болои унитаз. ба фикрам ки ови душ дар дуруни унитаз бояд барава ё ки тағора мемонанд номаълум перегородка кардан дуруш мерафта, яъне ки метавонӣ ки бишинӣ одновременно дар унитаз бӯи хирок қатӣ, ё ин ки намедонам дар бӯи хирок бӯи унитаз меоя, ё ин ки дар рафти хов карданат ҳарди бӯҳо якҷоя меоя, иша намедонам. бо ҳамчунин бо ҷои рабочий стол ҳам доштай ва дар боло чхеле ки шумо мебинед ин ҷойҳои хоб ҳастанд, 3 та ҷойи хоб. ва ман намедонам ки дар инҷа одам чихе меғинҷа барои хоб рафтан. ва дар хона ман утуг надидистам. мумкин е ки дар инҷа чихеле ки одаморо суратҳошона дар инҷа сих кардан даромад рафтак. ва фикрам ки одаморо бояд ки утуг кунӣ, баъд дар инҷа ҷойшон кунӣ то ки хоб раванд. ва ҳатто телевизори навистоиам бировардан. намедонам бардоро фикротон дар комментария бинависен ки зиндагӣ карда метавонистед шумо дар чунин масоҳат. чунин хабарҳо буд бардоро то айни замон. фикри ҳақиқатон дар комментария бинависен. ва чӣ хеле гуфтам бардоро дар охири видео мефаҳмонам. ҳар ҳафта ман аз байни подписчикои канал интихоб мекунам 3 нафара ва 5000 рубла ба иншон тақсим мекунам. яъне ки ин кор чӣ гуна мегзарад. дар телеграм канал ман мепартом, мисол мегирем ин ҳоло ин ҳафта рафтестай, ин ҳафта буд мешава рӯзи душанбеи ҳафтаи меомад. яъне ки рӯз душанбеи ҳафтаи меомад аз ҳамин ҳафтара тамоми роликоша чандта ролике ки биромад скриншот мекунам, дар телеграм канал мепартом ва галасавани мемонам ки интихоб кунен кадом ролика. мисол интихоб мекунан ина ҳамин ролика мисол мегирем. допустим интихоб кардан ҳамин ролика хеле тамошобино ва ҳамин ролика комментариёша через сайти рандомни дар рандомайзер мепартоем. аз байни ҳамин комментариё случайним образом интихоб мекунам, яъне ки тасодуф интихоб мекунам 3 нафара ва ҳамин 3 нафарда мо 5000 рубла тақсим мекунем. ва дар инҷа савол ба миён меояд ки барои кора кардан шарташ чия? шартча габза ягон билет мегиранд, ягон конкурса не бародаро билет меледи чи намегирен. шарт ҳамин ки шумо обуна бошен дар канал, комментария бинависен, лайк бимонен, тамом. всё, дига шарт надорад. бале реально. ҳама дар хайр бародаро то видеоҳои оянда.